Anyang aki din! Hoy, darasin nyo tagbagkat. Nas ka na mapuno da ita truck, kat may biyahe dagiti nateng. Hoy, di mo mat itupak na kita repulyo, Alberto. Mapirdi na kita, pabayadakin ka. Bossing! Nag-text ni Ma'am Vina. Tanya ti ko na. Dagijay kano brokoli kan wombok. Isu tinasken ama ibiyahe, ta isu kano ti mabili. Nay, kasano ngayon dagiti repulyo kan pipino? Kat dagijay mo timpabagkat ko. Ay katsugata mo na. Narigat no gumura ni Ma'am Vina. Sapa isu ti kapigsaan nga gatang itinatang kanda tayo. O sige. Berto, boss, dagijay brokoli kan wombok ti ibagkat niya. Ibabayo dagiti wombok. Iba pa ba din? Sakit isibukot kin na baga daw. Siya pa'y nagleng kang agreklamo ba yun? Ne. Agreklamo kayo? Ay, boss. Imbag tumamat no layunam ti bayad mo ka na kamay. Kuripot kamay, boss. Anya! Boss, apay nga animot langan Berto ti agibagbagkat itinatang. Pimanaw dagiti na duma kargador. Kaasimot ni Berto. Anya kasi. Ubingan kan kapigpigsaan na. Nayunamot nga rod titangdan mo kan kwa natan nagadumot ti bagbagkatan na. Pakanam lang di ta karinderya mayatan. Di ka lamasyan kan kwa na. Isulaangan ti kargador anaanos kan ka ta nagkuripot kamot ngamin nga agbayad iti kargador mo. Berto, adto iti tangdan mo. Manatumal ita. Isong anusam da itawan. 150 lang. Ha? Boss? Awan la na yun nan? Gusto laitan. Mapankan tumangal daw dita itiri ni Manang Diling. At dala ko na dita. Libre da jay. 2 arais ti in-order ko para ka. Boss? Urang mo tayo, 2 nga order arais. Kastoy ang mabisinak pa eh. Bayadam mo ten aja may katlo si kamat. Si kakit di mo. Ingkan mangan. Tanay. Maditi angot mo, Berto. Makaulaw kan. Nana, naibusamot yung tila ako masidaan. Nagadumang nga mente may nangan itay. Adapay ka di nabati alauya? Ada, jay kukula ngayon. Ha? Kaya mau, libre ta kaasi ka mo ta nagbagbagkat. Nyamot ako kun. Libre? Wan, manaw tiintangdan kan ni bus mau. 150 nga rod lang. Puunay maday ta panangabusunan kadagiti trabahador na. Isukal tapan panawan data nagkuripot ngagbayad. Syaklaang timakan anos kang kuana, nana. Panawa maun. Nagado di ngagkasapulan iti kargador. Ano samkat daytan abos mau ako namlano asinaw. Ne. Ano dyan nagbangsit? Ay. Oh. Saan nakakita na kasta? Timang angot mo, kati sinako aripolyo, saan pa analako di tarwar. Irkon lang arudan dito unag, maangot pa lang. Gagangay na sir, tabaying station nga ro dito ayan tayo. Ano samti kasta nga angot? Salamat ka bangsit ni Berto. Si kakit di mat sir. Puno mo ta? Nakabang bangsit ni Berto. San sama nga agdigdi gusto jaske. Oh boss, ni Ma'am Vina umawawag. Sung bata mo natagos. Mabit lang. Hello ma'am. Hello? Ayan na nga dagiti order ko anateng. Kasapula kong dagijay. Ma'am, ni man lang ang boss ti kasaritam. Oh, adtoy boss.
Hello, love. Love? Joke ko lang. Sika, di ka lamang umanayin. Dagiti order ko anateng. Ayan dan. On the way, Dan. Kasta ka di. Mabalin ka ding agdetain tun agpabagyo, Jak masango ti makidate. Sikamat. Ikam mo ti panawan ti love life mo. Awan mo dagas na, ta single tatwa. Agpadatamot nga adu ti kwarta na. Bye. Agpakadakan. Adupay ti asikaswag. Yan. Bye. Love you. Mwawa. Siya. In-off na matan. Apa ka katawa ka? Negosyo ti pagsarsaritaan nyo. Ang I love you ka mga men kini Ma'am Vina. Boss! Ayan nun nga nga tatagiti kargador kon. Ay kapinanawan da ka na. Tanagbabama nga men ti pasweldaw mo. Oo, anya na baba. Gusto lang yung 150. Nila ang bertaw, ti agananos ken ka. Yeah. Isu arumbang laang anasaya at kakumakin kwa na. Sino ka kumamang isuro kanya? Ibagbagak laang. Sa payag biyahe ak madamdamay tinatang iti bagyo. Awan ti sumuro ta kargador. Uray kumamit. No anayam adwagas o titangdan ni bertaw. Sanak man nga isuro siya. Aha, awad lat sirbim anak ka porma ka, ken nakabangbanglo ka. Tanag kuripot ka ma't kadag iti kargador mau. Nagadula. Ni Berto da siya. Oh, thanks God. Imbaglaki din. Berto! Oy! Berto! Sikat sumuro ti bagyo May saklaan, sir? Katanya ngay nga rod. At danto ba siguro kargador ni Vina amang tulong ken kay jay? Sus, sabay nagaduan natin deta bagkatan, sir. Kayam na ita, nagdakil tamasal mo. Kano napigsa ka? Sumurot ka, taado ti chik si bagyo. Nagpupudaw na. Abay, di mo kaya ta makaasawa ka iti gurota. Pagputay, i-order mo na tayo. Ay kat i-diskarga yun, uncle. Tani, ado ti order ko. Nagsakit nga rin dito, abaga kag karga. Ada magkidisimuro ta kargador, ang may sana. Kat ison ati mangi diskarga. Iso nga rin ti kunak. Iso rog-rog yan na mangi diskarga. Mapan ko kitaan inton madamdama, uncle. Bilangak lang da ito'y kwarta nga imbayad da kanya. Pudutin ako na. Itayak pa yung agbagbagkat dito. Ay na, ako mo lamang tulong kanya ako. Si kakaditi kargador nga patulod ni Rafi. Uwan, ma'am. Siya. Nagbanglon ti payod na. Siga ka din ni Ma'am Vina. Wen, siya. Berto mo tinagan ko, ma'am. Pasensya ka, tagatling utak. Ne, apay ngay madayo ka ngay. Kababayin mo't yun ka, ma'am. Agjijim kan samat. Ano tayo dyan? Exercise, ijay gym. Saan, ma'am? Para bagkataklayang itinatay. Sige, ma'am. Panawan ka ba, Tamapan ko ituloy abagkatan na kitinapat-bate anatay. Agsubli kami kano adagos kay. Nangan kan? Saan ba'y, ma'am? Mga anak madamdama. Kayat mo ka diti makigidnan kanyak amangan? Saan, ma'am? Apaya saan? Mabayinak man lang, ma'am. Amang saan ko amatil munti ka
nukasangsango kayaw. Hello, mahal. O, anya manan aya. Apay amasapol nga umawag ka. Nag-texak mo ni dyan sekretaryam. Sigamat. Kaya't ko mga tiboses mo. Amumad nga di pa'y katagrayo akon ken ka. Anyat orasan? Pangaldawon ditoy. Ditangay. Mangal daw kami matan. Iso adi na kung disturbuan. Ha? Asino ti kaduam? Mayat kumanudwatang agsango amanganan niya. Di agsinsin nubot ako ma. Ay na, nagmayat na panunutan. Dua kami ni Berto amangan ditoy. Ditoy impareserve ko a restaurant. Anya? Asino ti kaduam amangan? Ni Berto. Ha? Di kargador nga imbon ko? Ay, di nakman nga wani ti Castavina. Amo ka na nga to ti standard mo. Abra kasangom amangan dito nakabangbang si tatao. San ngagdigdigos? Kasta? Isukat asaan ka akayat gapo iti dayta nga ugalim. Ma'am, nagmayat mo dito ang pangananin na nangawisam kanya. Itaak lang ang makastak iti kasto yung panganan. Ma'am, awan pagbayad ko Ipakpakaunakon. Si kakit dimat. Kinunak aya asikat agbayad. Ma'am, ngamin, agbiyahe kaming kuno jay driver ti truck. Manulang amin jay tangdan ni boss. Iso nga, kurang apamasahay kag sumlay, ma'am. Mano ka dititang tangdanakin ka? Pasaray 150 no daduma, 160 no daduma, ma'am. Nagbabamatan, tibay bayad na kan ka? Dayta, akina... Kinaan niya, ma'am. Kinagagat mo, kan kinapigsam. Ah? Kan kinamatsyom. Dayta lang, tibay bayad na kan ka? Marurudak man. Madam, nagadumutin nagiti in-order mo amakan. Umanaylaan kanyak ti may nga order. O ayusan na kukod, ma'am. Nuwag na. Ay, wana, tapno mabsog ka. Amok, anabisbisin ka, nagbagkat. Ay, damagag man. Anya gayam ti bangbanglom. Ha? Ay, awan, ma'am. Saan ang nagpapabanglo? Nakabangbanglo ka ngamin para kanyak. Na isang sangayan ti angot mo. Apay, boss. Kasla na puro ti ulo mita Binayadan mo't ni Ma'am Jenna dagiti deliveries. Ha! Asino ti sana makaunget? Nagdit da Berto ken Vina? Anya? Saan ang mapasamak day ta, boss? Ni Berto, i-date na ni Ma'am Vina? Imposible mo ta. Nanganda ka no iti restaurant ko na ni Vina. Anya ti mapaspasamak ni Ma'am Vina? Dahil diya kinapintas na? Kita, nakman. Pangitak ka di. Nagwapo kan tupay, sir. Nakapurpurma ka. Kan nakabangbanglo ka kan kanayon. Mano nga may nang pagatang mapabanglom. 10,000 sa di binayadak. Apay adinak kayatan ni Vina. Song bata man. Anya ti awan kanyak nga day ti day Berto. Ay, diyak mo day ta, sir. Jak pa'y pulos na edit ni Vina. Tanagado apambar na. Day takit din Berto anak ang angdod ti kinadate na. Salbag kiti! Uncle, ada favor ko kan ka. Anya day ta, ibagam lang Mabalin ka di akadwaam ni Berto nga agawid ije probinsya.
Jay kargador ang maskula daw. Taapay nga itulod kaw. Wan takunak amapan mangala iti requirements na. Para iti anyangay. Para iti kasarmi Ha? Agorigor kan samutin bina. Anya ti mapaspasama king ka. Dadya kargador te kayat mo apakiasawaan. Kanakan, maskulado lang na jay ang mawan kwartana. Wan, amok. Ang jakman amo no apay anak kurso na daak unay ti angot na. Nainlabak matan adagos. Ay sos, nagayuma kan samutin kanakan. Anya laki din. Anya dahi na napasama king ka. Kadwaemon angkel. Usaran nyo jay maisa avan. Amangan nga min no saanan nga agsubli. Boss, Saan nakakasarsarita? Napudot ti ulok. ang amnasken ama amwam, ang nag-order ni Ma'am Vina iti may sa truck anateng. Kaya't nakanukot beans, wumbok ken patatas. Oh, Ang awan mo ti mga ikarga iti truck, tawan mo to ni Berto. Agkasarda kanon kini Ma'am Vina. saan mo nga ulitin nga ibaga ta masaksak-tanak? Nangag mo? Masaksak-tanak! Mabalin kamot ngamin asaan ang masaktan ka. Adakmat ditoy, agur-uray kan ka. Ni Vina ti kayat ko, ni Vina lang, sana si ka! Iso ti love ko! Ginayan ito. Vinayat ko, I love you. Ano na ti kinayat mo kiniberto nga nagbangsit? Di ka di kinaangdod na. I love you, Berto. Ay nan, English day dya. Day ito mo timako na ka. Ay atan ka mat, Vina. Promise mo Sana ngay batbati kan isuksukat iti sabali. Uy, ikarik day ta, Vina. Naangdod ka. Ngam, I love you. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, anya laki din. Isagsagot ka na kayo, ti Danmarks YouTube channel. Agyaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Nay, si kamagayam Kevin Baraw. Una na, siya nga rod. Imayak, ta sarong karak ko man ni Mia. No da Ay na, pasensyakan Baraw. Ngam awan pa'y mo tiyanak ka. Ha? Awan trabaho na itangal daw. Ngam nakuna na itay nga adda ka na patiga pag nada. Kadwa na dagiti gagayim na. Kasta ka din na. Ay, sayang. Kunaklaki din no da ni Mia. Ha? Awisit ko mama pa nag-dinner jay town. No at the time na Pasensyakan at talaga Baraw. Naranaamot nga awan tiyanak ka. Ayos lang na. Pakibagan tulangan kin kwa na nga Maya. Wan Baraw. Ibagak tukun kwa na. Apaman asumang pag. Nagatang mo ti sandal ibagbagam, Beshi. Nagatang ko mutin ti dress ko. Nalpas mo ti nanangan. Sa dino pa iti papananta. Nabanuga kon, Beshi. Kasla kayat ko ti agin na. Kan? Agawid ta nga rudan? Wanlatan Kayat ko pa iti mapan ko may night market. Ngam nabanugak matan. Naglakak mapambanlog no kastoy nga agpaspasyar ta. O sige. Agawid ta nga rudan. Into pa minsan tulaangin ang mapantay dyan night market, Beshi.
Maala, mapanta nga roda ni Jeep para daan ti Jeep. Kayat kun talaga ti aginan ha. Anya, imay mananday jay a Kevin itay nanang? Wow, nanak ko. Naku na nang awisan nakakanuko maamapan ag dinner ijay town. Ngam na iranamot nga awan ka. Ay nananang, uray naranaan na nga addaak, jak matlapat ganti awis day jay a lalaki. Ha? Ay, nagkulit mo tinday jay a Kevin. Iparparik nak lang arudan nga awan pa naggustok ken kwa na, ngam umay latamat nga umay. Ala, kasaritam tulaengen itinasaya anak ko. Ay nananang, manumatan adaras a kinasaritak day jay itinasayaat, ngam awan latta. Umay nga umay, kasla saan a makarik na nga awan feeling ko kenkwana? Amo, mi anak ko. Kasjay, dagiti tattaw anapudno ti panagayat na. Nanang, Uray mamin ano a pagsasawam iti pakasakitan ti riknada. Saan da a masakitan? Gaputa tinapudno a panagayat dalatta ti rumingbaw. Anya laki daing. Apay ngamin aya, insan Mia. Anya ti saan mo akait kini Kevin? Nasingpat mo day jay. Awan makunakkan ko na. Adamat lang na jak lakit di kayat ti apelyedo na ama nagmulmol. Anya, tila ang apelyedo na ama nagmulmol ti saan mo akayat? When insan, oho, anyan tulangan nga ti apelyedo kmet no bilang ta iso ti pakiasawaak. Ay, sumgarak man. Alangan mata Mia managmulmol. Ay, uray awan, Diyos miyo marimar. Anya? Sigurado akatawaan dakdagiti kakasinsin tayo no bilang laang. Ay, anyakat nga minanayat ama nagmulmul pay laang mati apelyedo naman. Oo na yan, insan. Gapo lang iti apelyedo na. Isun ti makagapo saan mo akayat jay tao? Anya lakit din. Ay, uray anya pa'y ti mapaspasamak. Saan ko akayat dayjay ak Kevin? Ha? Unay kan, Beshi. Managpili ka mati na ti lalaki. Nasingpot mo ti Kevin Awan makunakin ko Kana dapat itsuran na nga uray medyo nangisi, di ba? Wan, gwapo ni Kevin. Saan ko nga ilibak dayta? Ngam panunutamad ngamin No bilang taiso ti pakiasawaak. Niya man nagmulmul tinagan kunton. Ay, uray awan. Anya? Uray awan ko naktumat. Anya lakit din. Apay ngamin ay ata apelyedo na malagmol-mol ti pampanunuta miya. Tinapatig-akit na singpot di tao. Ay, basta. Jak lakit di kaya ti makantsawan dagiti kakasinsin ko no bilang laang. Anya? Basta, jak kayat dayjay ak Kevin na para kanya. Period. Oh, sigamot gayam Kevin. Wen Mia, imayak ta sarungkarang ka. Nabayag mo na saan ka nakikita. Anya? Kumusta kan? Kwa. Okay aklaan. Adan boyfriend ko, Kevin. Anya? Nalawag mo't siguro tinangag mo. Adan boyfriend ko. Iso ni Jack. Iso apa nga asim ko matasar dengan nakmatan. Ha? Mangsapol kalaangan iti sabali a babay a pangibaw ingam iti panagayat mo. Tano siya, awan mariknak a panagayat ken ka. Nang runa ita, tadan kaayan ayat ko. Anya? Awanan ti adupay asao. Pumanaw kan, ket saan kan nga agsubsubli dito'y balay. Nagagko dagiti imbagbagam itay kin ni Kevin, anak ko. Ha? Apay, pudno ka din nga addan kaayan ayat mo. Wen nanang, iso ni Jack.
2 bulan kami nga gayan ayat. Ngam italang anay bagak ti ni Kevin. Tapno man sardengan na kon. Anya? Ay, sapay na kumatasaanan nga agsubsubli pa'y dayjay alalaki dito'y balay. Diyak kaya't makita ti panagrup-rupa na. Ay, anya kalakit din ay anak ko. Ay, basta. Diyak kayat ni Kevin. Ni Jack ti ay ayat. Period. Sigurado, ang makapalaglag panti ti kinagwapo ti boyfriend mo ibang bagam, Ay, won, Beshi. Adayo amas gwapo ni Jack. Ngam iti dayjay a Kevin managmulmol. Saan mo man ngami nga ibagbagat apelyedo nang? Ay, basta. Mas gwapo ni Jack kung naktumat. Kat, kaano nga rodayam amo kanya? Iti kabiitan na panahon, Beshi. Yamamok to kan ka ni Jack. Mabitlang. Anya gaan tinagan ni Jack iti Facebook? Ibagak tinagan na iti Facebook. Ngam pangaasim ata saan mo akat katawaan. Ha? Abay, anya ngamin ay tinagan niya. Jack Kinod. Anya? At paiso, agas na tinagan na. Jack Kinod. Si kakit dimat. Kunakin ka saan mo akat katawaan. Ngam nagkatawa ka matan iti kastaunay. Makapailag man ngamin tinagan na iti Facebook. Jack Kinod. Anya laki din. Istukak man o gwapo mo't laang. Anya? Jack Kinod, tinagan ti boyfriend mo iti Facebook? One insan. Anya? Kunam asaan mo akayat ni Kevin, gaputa managmulmul ti apelyedo na. Sa ita, Jack tinagan na, Kinod mo ti apelyedo na. Na yan? Napipiyamot tan ati apelyedo ni Jack ngam ni Kevin insan. Si kakit dimat. Ala, wanan, napipya. Nga makalagak man. Na yan ta Kinod nga apelyedo na. Kat, kaanom ngay ayam amomot kada kami day ta Jack Kinod. Yam amok to ka di insan. Gwapo ka di matlaang akas laki ni Kevin, wano? Ay adayo mas nagugwapo ni Jack ngam ni Kevin. Kasta ka di? Kat nasaya at ano kasta? Sapay la ko mga rod tamalaksid iti kinagwapo na kat nasingpat matlaang akas kini Kevin. Nyalakit di. Jack, naku na ni Nanang akayat nakakano ama-am mo. Ha? Amang ano adan to free time mo, tagpasyar tamamot iti balay mi. Into no may alawas, Mia. Sigurado na ita? Wen, agpakada kiti boss ko into no may alawas. Iti kasta, makapasyarak mat iti balayo. O sige nga, Rod. Ibagak tayo ta kaninanang tapno makaisagana mo't iti merienda pagsasangwan tayo no, may ka. Okay, Mia. Kat mo sa umayin di balayo ni Jack into may alawas? When Beshi, iso ano kayat mo ama-am mo ni Jack? Umay kanto iti balay mi, tapno makita mi ti personal. Sige. Umayak to yung Mia. Kaya't kumana mamamo ti agnagan iti Jack Kinod. Si kakit di man? Saan mo't amasapol nga ibagam ti buo anagan na? Kat, apay, awan mo dakas na. Si kakit di mo. Ni Jack kunamlaang. Saanan amasapol nga ibagampay ti Kinod. Anya lakit din. Ay, Jack malapdan tiyang katawa. Tunggal mang kutapilyedo na si Kang. Ala! Anyamot ta, nagiti lalaki, anam-am mo. Managmol-mol. Kas kada Kinod, apilyedo ta. Ay basta, mas better ni Jack ng dayjay a Kevin kunakmanan.
Imbag nga orasyon, ana. Ay kat kastamot kan kabaraw. Siyak gayam ni Jack. Ti kaayan ayat ti anak yo. Anya nga minan ti buo anagan mo baraw. Ay, kwa. Ti buo anagan ko. Jaculano Kinod Salsalan. Dayta ti buo anagan ko. Jay Jack Kinod, isula ang tinagan ko iti Facebook. Anya, pudno ka di day tangay bagam. Ay, wala na. Dayta talaga ti pudno anagan ko. Anya, ay una yan. Kuna laki din no Jack Kinod lang tinagan mo. Ngam saan mo't gayam, Jaculano Kinod Salsalan. Ay, okis ti kamatay sa. Ini, naladawak samot, Beshi. Apay nga, saan kumutin na nadanon ti boyfriend mo dito balay nyo? Awanin, Beshi. Nagawidan. Kasanumat ngamin. Na-offend iti pa nagkatawa ni Nanang. Ha? Taapay. Dinamag ni Nanang noan niya ti buo anagan na. Kat imbaga na Jaculano Kinod Salsalan. Anya! Oh, uray siga katagkatawa. Anya! Ayaw na hindi tanagan. Kulak man mo, Jack Kinod lang tinagan na. Saan magayam ta? Jaculano Kinod Salsalan. Anya lagi, di na yun di tanagan. Naidumdum, maman. Ala, katusto kumamatan ati pa nagkatkatawa. Ay, kasano Jack makatawi tinagan na. Kat makapailag man ngamin. Saan mo akaya ni Kevin na malagmulmol ti family name na? Ngam ti boyfriend mo ita. Jaculano, Kinod, Salsalan tinagan na. Diyos mio, Marimar! Anya? Ay, una yan ayati kastanak ka. Ni, nagawin jay tao, ngam aging jay ta, agkatkatawa kayo pa'y laang Nanang. Kasano mga main? Iti kasto yakin na bakit ka? Italaang anak kang ngagak iti kastanagan. Anya? Kawan, Jaculano Kinod Salsalan anagan. Kat, anya kung mano kas jay tinagan na. Ay, anyamot na nanakaw. Saan mo akayat ni Kevin? Gapota managmulmol ti apelyido na. Ngam kasla nakarkaro mo ni Jack. Idi kita agpay tirupa na. Nagsilang tingisit na. May bagay launay kunkwa na ti apelyido na. Salsalan. Ni Nanang mo? Ay, una yun ti kastoy. Jack laki di malapdan ti agkatawa. Siguro, uray no nakaturugak no makapuutak. Agalakak lata no malagip ko tinagan na. Anya? Ay, una yun ayamiya. No nakasarsara kamot iti kaayan ayat mo asalsalan ti apelyido na. Kaskada Jaculano tinagan na. Anya laki din ayan ako. Kaya't yu asawan, nakita yun iti personal, ti kaayan ayat ni Mia, auntie? Wan, nakita ko un kaanakan. Ni, nakita yun ko na yung magkatkatawa kayo, mat. Wan, tama ka pa ulo mo nga mintinagan na. Ha? Anya ay tinagan na, auntie? Tibuo anagan na kat kastawi. Jaculano Kinod Salsalan. Anya? Kasta tinagan na, auntie? Wan, kanakan. Isungarod nga awan sardeng ti katawak, idinakiam-am mo kanyak, nga imbaga na tinagan na. Anya? Ay unay ngay, ni Miyamat. Saan na akayat ni Kevin, kaputag managmulmol ti apelyedo na. Ngam ita, nakarkaro man. Dahi tangarod ti magbagakan kwa na.
Kanti may sapay ang makapaulag. Idi kita nga mintirupa na. Ay naapaw! No kasano ti kinangisit ni Kevin. Nangis-ngisit mo jay Jaculano. Nagsilang tingisit na. Anya? Wan, may bagay launay kan kuha na ti apelyido na asalsalan. Diyos mio, Marimar. Ay, diya ka mo no aging gat ka anong agkat katawag iti dayjay akayan-ayat ni Mia. Ne, apay ang nagmayat ti panagkatkatawam ang nakakita kanyak insan. Una yan, insan. Nalagip ko kami ng timbaga ni Auntie Kanyak, edi kalman kad. Ha? Imay matgayam ti kaayan-ayat mo, edi balayo. O, kat, anya no imay? Apay, imbaga manan ninanang ko ti buo anagan na. Iso nga ron tinalagip ko, itay. Iso akas taunay akatawak. Ay na, pasensya kan insan, ngamjak malapdan ti agkatawa. Anya? Anya ka matan? Saan mo akayat ni Kevin kaputa managmulmol ti apelyedo na? Ngam ita, nakaragkaraw matlaang ti pinilim a lalaki. Agasa man, Jaculano kinog salsalan tinagan na. Nalagit din. Si kakit dimat, nauyaw kamat. Sana nga guy-uyaw insan. Ngam pasensya ka na, ngam saan ko ang malapdan ti agkatawa. Oh, ape kasta lang ang beshi. Dayjay man akasinsin ko. May samat na nakauyaw. Ha? Taapay. Agasam man, kasta unay nga alag na itinagan ni Jack. Ay naapaw. Impalagip mo manan Mia. Imbes, anaawan iti panulot ko. Ngumimbaga manan. Anya? Hay! Unay na yan kami tinagan na. Saan ka ma-offend? Hindi pa nagkatawak atan eh. Makakatawak man. May sakamat anauyaw ako na. Anya? Oy, saan nga uyaw? Tsak lang malapdan ti agkatawa. Nang rula na malaglagip ko ni Kevin na di mo kaya't gapit apelyedo na managmulmol. Ngam ita, nakaragkarumat. Takinod, kas katasalsal. Ay, ang lalaki din, Freshy! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayaw, anya laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay. Anya laki din. Kat, anya nga iti madamag lakay. Nagsarita kayo ka din kini Auntie Ophelia, maipapan iti ilaklako na a house and lot. Wen bakit? Kagap-gapok nga rin ijay balay da itay lang. Nagsinarunuta lang nga si Mang Pait. Kasta ka di? Kat, anya ngay, matuloy nga ilako na? Wen bakit? Matuloy mo't lang nga ila ko na. Takasapulan da talaga ti kwarta. Pagpaagas ti anak na ijay India. Ay, kasi mati anak na niya. Manumutan abulan nga agsinsinubli da hospital. Dahil tangarod bakit? Liber na mo kami tinatamaan. Kat, manungay tinagsaritaan nyo. Ay, makapasin na ay ti presyo na. Kasla, mapan na 25 million ka no. Yung sa bagay, nagdakkel ti balay nga ilakla ko na. Kaya nalawa mo ti daga. Saan lang at nagsaadan ti balay? Adamat urnong ta, iti manu atawon ta iti abroad. No kabailan talakit di, bayadan ta na. Ay kay una, katangan ta. Makatulong ta pa'y iti anak na ama sakay. Ay na, nuda kayo nga agasawa ti manggatang iti house and lot ni Auntie nga Ophelia. Amangan no inaldawak to amapan ijay. Ha? Nagpintas ti view. Ado ti kayo iti aglawlaw.
At dapay swimming pool. Ang pangaasiw nana Saan nyo pa'y kumanga ibagbaga ti uray asino? Ha? Saan mi ngamin akait nga ibaga ti tattao ada kami ti manggatang iti house and lot niyan ti Ophelia. Bayan nyo at tattao ti makam mo. Saan ang masapul amapan ibagbaga? Isukat akay kayat kabalasan ko. Gaputa malaksid iti kinasingpet mo. Napakumbaba ka pa'y. Nung amin ibaga kadag iti tattao, ang mga no sa bali ti panakaawat da. At danto man ti mangibaga naglastog kami. Pangas kas kadaan niya dita. Ay wan, pudno dayta. Amumatan dito lugar tayo. Kanigid kanawan dagiti chismosa. Dayta nga rod nana, nagriga ti machismismis. Nay, nagsapa ka mo't na nakaraing bakay? Aywan lakay, napan ko ngamin pinicturan ti ipapaaramid ta balay. Ha? Ta i-post ko man iti Facebook inton madamdama. Aywan nasaya at dayta na panunot mo bakay? Ipos mo. Tapno makita dagiti makakita. Nang runa dagiti man nagapal nga awan pa'y balay na. Husto kay tidayta nga imbagam lakay. Tapno man makita dagiti nabayag ija abroad ngam awam pa'y balay da. Nabayag da nga agpay so ija abroad ngam awam ma ti makita pundar da. Ay. Ha, amo kon, no asino ti dakdakamatan bakay? Asino pa'y kuma no saan adakora ken landong agasawa? Mano at awan da ijay Canada nga agasawa. Ngam, awan mat balay da. Ano sandalaang ti agigyan iti daan abalay day dinanang dalando. Ay saus, anya lagit day. Naimbag pa'y kadata, ta saan ta naka-abroad? Maar-arami din, ti balaita. Ay wala. Iso nga i-post mo iti Facebook. Tapno makita da. Nay, kariring mo pa'y laang kumanatawa ka anak ko. Hay, puna yan aya, ti karuba nanang. Asino akaruba ti bagbagam? Kita ato'y dahito'y impose ni Miling iti Facebook. Ha? Impos na mo ti maar-aramid abalayda. Anya day ta in caption na anak ko. Saan kumuto na yung makita? Iso nga ro dakat katawag nanang. Agasam man ti in caption na. Naimbag kami pa'y taumadanin na malpas ti balay mi. Ngam dagiti nabayag iti abroad kat awan pondarda. Anya lagi din. Asino kumangay ti paspasagidan na iti post na no saan adakora ken lando anabayag ijay Canada. Ay na, bayam agpasagi daging gat kay gayat na. Di daan mo worth 25 million di balor di balay da kor ang agasawa. Isupay Ay, kas lakikid lang di balay da kumpara, di balay da kora. Saan da ba'y ngamin nga amo, ti maibaba ni di ginadang da kora a house and lot ni Aunt Ophelia. Anya mo din ti post ni Miling iti Facebook lakay. Aywan, nakita mo dayay bakay. Awan mo ti sabali akaruba da na bayag iti abroad no saan adatalaang. Kasta una ti panangipaspasika day ti mararamid abalay da. May samad ni Joel. Imbis nga ti paun na ti asawa na iti kasya nga ipupos na. Saan may? Nagpadaan da nga rod lakay. Agasaman ti comment ni Joel iti post ni Bakat na. Ha? Nakapabalay kamin. Ngamdag iti nabayag iti abroad. Anusan dati daan abalay da. Kastamot ti comment na. Anya lakit din. Naidumdo mga rod ti kinapasika da. Kunamlan no isuda lang ti adda kabailan lang agparamid iti balay. Sapay la kung mga rod ata maipalipas dati balay da. Tapno adaganas mo't ati na idumduma apa nagpaspasikat da. Si
Kamat miling. Sino ngay matipaspasagitan nyo? Kinilakay mo iti post mo iti Facebook? Ah? Asino pa'y kumangay no saan adagiti agasawa anabayag ijay Canada? What? Manumat atawon da ijay. Ngam awam makita apundar da. Ay, si Kamat Mare. Di ka latagyaman no ada makita apundaryo kinilakay mo. Apay masapul pa ilaang met nga agpost ka iti Facebook. Sagit nagmadi abasaan ti caption na. Ay basta! Ay, Mare. Saan kayo unay nga agpaspasikat? Amang ano dagiti pagpaspasikatan yung agasawa, kat kasla kikitlaang dagiti ipaspasikat yung kadakwada? Oho? Kasano ko maakas lakikit? Kita aman. Addan maararamid abalay may. Kan adapay mapanmiirwar kanila kay ko a motor ija ili inton bigat. Anya? Kaya't mo asawan? Hulugan ang motor? Wen mare, ngam at least, adda. Hay, diya ka mo, no anya tisawat ken kamare. Anya lagi din. Talaga ini dumduma met, ti adda at kinapasikat yung agasawa. Nagguwapo mo tinday tayo euro ang motor mo, pare Joel. Ha? Kasla ka barbaro lang ah. Sana kasla. Talaga ka barbaro dati pare. Ha? Hindi na minsan lang daw anapan mi inalay jay ili. Nasayat nga ron no kasta, pare. Abay, sika ngay pare. Nabaybayag kayo nga agasawa jay Canada. Ngam awan pa'y makita ang nakaparada iti arubayan nyo. Anya? Ha! Naimbag pa'y kada kami kinibakat ko. Saan kami man na nakabadda kaya abroad, ngam at least, danda ni malpasan ti balay nga ipaparamid mi. Ken, ada pa yan motor mi. Amom, pare Joel, dagita bambanag. San arumbang ipaspasikat, pare. Pagyamanam latan no adda. San ang masapol nga agsasao ka iti kakasta, pare. Ti ko nam gidi, napaisuan ka iti imbagat. Iso akas tati ko nam. Hanya lakit din. Wangag paison niya. Dayja Joel, imbes kumamot abagaan na ti asawa na, ang saan mat? Ay, awan tinagdumanda na nang nagpadada iti ugali. Naidumduma talaga ti kinapasikat da. Ayan niya lakit din. Naimbag kumamot no binayadan dan akas ti motor da. Ngam saan magtahulugan mag? Saan lang nga dahi tanan nang oray ti balay nga ipapaaramid da. Loans da iti sumagmamano a bangko, nagduduma. Anya? Una nang, nimiling madlang nga mismo tanang ibagakin ni Manang Lucia, iti na minsan ngal daw. Ay una yun, kunaklakit din no urnong da ti pagpapaaramid da iti balay da. Saan magayam? Utang nanang. Utang lang nga rudan, ngam kasdaon ay panagpaspasikat da nga uray dala ipos iti Facebook. Awanan ba indag itang agasawa? Iso dalang ti kasta apasikat. Ngam saan mo't nakaap-apal dagiti paspasikat da. Anya laki din. Amom ngay lakay. Magmagnak iti di kalsada. Limabas ni Joel ang nakamotor. Agasa man, napanaimpag nga ti motor na iti naurnong adanom. Urayak lang na parsyakan iti kastaunay. Nabasbasaak Anya? Nagalas talaga ti ugali na. Sipod pa'y. Una hindi dya Joel. Ay, yak mo, nanya ti malala da iti kinapasikat da. Dayta nga rod, nagwayaan di kalsada. Ngam, nagnamot iti abay ko.
Sapay di ayan tinaurnong adanom. Nalabos a pananginsulto na itipada na a tao. Bayamon ba kay? Numaminsan nga ramidin na paiging katikasta. Bagaam, tapno maring iti kinapudno. Asaan aka ipapasikat dagiti paspasikat da? Maminsan pa talaga. Baga akon. Ura ibagada nagaras ti ugali. Nyalakit din. Si kamot mare, bagbagaam gumamit di asawam. Ah, taapay, anya ti parikot mo iti asawak, mare. Iti na minsan, magmagna ka no ni Maricora ijay igi ti kalsada, iti limabas nila kay mo. Ingkagara na gano nga, impag na ti motor na ijay abay ni Cora. Ken, anya kumaita? Anya? Paragan ka? Okay lang ti kasya ngay narami di asawam? San mo man lamang korektar? Husto laang dayjay, mare. Tapno may paro pa kadakwada, nga da kabarbaro a motor me. What? Tapno sumrek mata, iti panunot da, nga oray saan kami anak abroad, makabalay kami. Ken, adama motor me. Ha! Apay, just, aya. Ay, anyo langit din, mare. Biliba ka talaga iti na idum-dum. Kinapasikat yun. Saan na may spelling? Inton o may alawas nga rodan ti panagpabless ta iti balay lakay. Wen kan igiddan tamot lang nga ipabless ti lugan, bakit? Ay wan nga agpaisoan niya. Tapno mamimpinsanan. Wen Ay, kamaudyanan na. Adamoten balay kan kotseta lakay. Makitkita tamot laangan tinagbambanugan da ijay Canada iti mano atawan. Wen nga rod bakit? Kasla kaano lang idadata ijay nga burburas iti prutas. Ngamita, adan balay ta. 25 million ko naman. Kuntilugan ta, akurang at 3 million, bakit? Ang wisat to man nagiti ko kumarik lakay. Ay katwa na, awisa maamin na mabalin mong awisain. Amin ako kumarin. Nagitam amom kan amin na nakaroba, bakit? Wan kat oray si kamat. Awi samot amin akatrabahuam. Kan kukumparim. Tapno umay damot makipangan iti sagana ta. Wan bakit? Nuad adu tayo, naragrag sa. Mare, iso nga umay kanto iti bala inton malam ti Friday Taada kadwak nga gisagana kadag iti maluto iti kabigatan na. Sure, mare. Umayak nga umay. Wan gayam, no makitam to ni Miling wano ni Joel. Ure asino kadakwada. Awisam ida, ibagam nga imbagam. Ha? Tapno makita damot ati house and lot aginatang mikini Auntie Ophelia. Kan, makita dati kabarbaro alugan me. Aywan anya. Tapno saan da nga ibagbaga iti tao, nabaybayag kami di Canada, ngam awan mo ti makita apundar me. Isu nga awisam to ida, tapno umay da. Awan mare. Ibagakan ko na makita. Blessing nga ibagbagamat, mare. Isuda nga gansawan, tinanggadang iti house and lot ni Auntie Ophelia. Anya? Ti house and lot nga ilaklako na iti 25 million? Yes. When? Oo. Jay balay na ijay daya. Anya? Oh? Mas daw ka siguro. Tati adda lang amin iti panunot yo, kada kayo lang di makabail nga agpabalay. Ay kwa, saan matakas ta? No ara-arigan, mansyon ti balay da. Kalapaw ang kada kayo, nga may na idumdum at kinapasikat yo.
Ura yun lang nga i-post mo di Facebook. Anya? Mala, umay kay tumare. Sigurado nga ado ti tao, ado ti sagana, oy, ado amin. Ta, saan lang ati house and lot ti ipabless da. Karaman, ti kabarbaro at chikot, kotse, isupay. Anya? Dapay kutsi da? Oh, yes. Of course. Katuen no da kayo katulugan na motor, ti paspasikat yo iti tattao. At damit kotse da, chikot. Brand new kan? Cash pie. Ha? Day tati bagbagak itigan ka. Agananad kayo iti panagpaspasikat yo. Tama nga no dagiti paspasikatan yo. Ket adayo amas lamang. Lamang dangam da kayo. Ano ngayon? Anya lagi din? Naimbag ta nagsabat ta, pare Joel. Ha? Ang mga noon na ramidin nyo ita, kani bakit mo? Umay kayo ay di balay. Ay, kwa. Agpa-Thanksgiving kami ita. Ti house in lot, aginatang may kanya Auntie Ophelia. Kani ti kabarbaro ako chime, pare. Anya? Umay kayo, pare. Iso na lang ata, nagdagaang ti panawan. Adamit ki DJ hulugan ang motoryo. Ison ti pagluganan nyo. Ay, Panorbora mingga na ije balay. Tapno maamuan na kiti tattao ana urnong ije balay. Nga adda motor mo. Mayat tayo yo ang mairwar. Tinaidumduma kinapasikat yaw. Pare. nakababain talang aro dita bakit. Ha? Diya ka mo, no anyan tumanan ti rupa kini pari lang doon agsabat kamay. Ay, uray siya nga rod lakay. Mababainak mat ka ni Cora. Mababainak unay. Gapo iti impose ko iti. Imbes sa mapanta ko makipalanit ita kadakwada hanggang saanan. Nakababain launay. Saanan lakay? Nakababain na talaga ijay. Ay, sapay amin a tao dito'y lugar tayo kat amuda dagiti panagpaspasikat ta iti. Ay, saanan na maulit na di bakit? Saanan na talaga? Ayuwan lakay. Saanan na talaga? Impagarup ko. Ada talaang ti ada kabailan na ang makapatakdar iti balay. Kan makairwar iti motor. Nagbidot tamat gayam. Agasaman, kaslamansyon ti balay da. Worth 25 million ko naman. Kompleto. Adapay pulda. Kan, ay na, naglawat aglawlaw da. Ngamdata, saan ta pa yan nakabaybayad iti loans taging gaita? Kan, namin anutan anawarningan, may papan iti manubulan asaan ta naghulog. Ang mga nointon bigat kat umaydan guyudan ti motor talakay. Ay, anya ngay nga rod bakit? Awan maramidan ta Dahituhin ti maghanap ta, iti na idumduma a kinapasikat ta. Anya lakit din. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay a pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din. Insurat ni Donabel. Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.